ebyamagara mbikichibo Kazire Health Products yahwamo oxygen ejo niyo kuja kushanga nguteri kutukura irimo akantu kari kwenda kwirabura ejo neje sibiranka hikano shangu tekere necessary mu apana hati yo echagirugaho nebirisa hamwe na oxygen netekwa kugaruka mu mutima gujigaruzo mu bihaha ibihabisho bitamo oxygen rero umuhanda w'imponde gumane ne leta ebirise byo kujya ibyo kuzumura konga kakira byo ine kwa netambuza kongo mbiri gukozirwe ngo umusi oguri kurwo mutima guri kuzo mu mubiri nibwo guri kwekorera ibirisa iri kurwa umubiri kugaruka mu mutima neba yikoreye byaho iramani kandi iri kuza kwakira ibyo mubiri guri kuhetenga konkati ya imisejo iri kuba netwara ngajeta atarizi kandi iri kuba nereta ni veins yes yona ine kuba neringaniro mu gukora abo washanga ngo ekeija cya leta konke cyane kitwara tikingana neco nije kutunga ubuzibu ntabwo umushagana aho mpa ushanga ngo ahubwo kwenda kwerinda ibiri kubasa kurwo muriye bibizwe mu shagama ibiri kubasa kuteganisa amizgo ngije kwija gerundo mu gihe ushaka ngajifungure hato shange ngo byabigere bizimbire zangaro zizimbire amisho hazimbire hati umuntu narakukaho kuja ati ngo are wazimba utyo noborwo irensigo nubutanywire meizi ganyetere gora botyo nubutanywire meizi nubutini munyu guri kumara ntabwo eco inkora y'umubiri kuruno jangu umishomo iriho ritekwa kwegesibwa harimo no kwego ko mbiri guri gukora kabiri turi hari kabiri turije konkati ya nureba ndiwe niwe kwija katishomesa benji niba manyangu umubiri gwaba kubi ngwishagama yaba kubi yarwara bakaza kumucebera kandi tariho abantu nguni benji uri kuza kucebeza tarwire azani cushemeye kuba kiri ushemeye kuza kucebeza tarwire hakagira ikibakwata kitakarenge kingi abo kumbiri ni gubasa kwebeye mberambi gutaka kwerekire ngo ushobeye ntabwo eco ubujunanzibwa buri hari buri muntu okwege cyo gukora ubwo kuchikora uko kuchikora nico kumanya ngo umbiri gwawe hati gwine shagama keco kurebera washarana no ngo icyakusharaza niki no butagera shagama ishagama yeta no wahashtamira wahazibire shagama kutora yude nico washarana no kuba uri basahansi kuri basahansi uri kilo kinana imise yansi y'ibigirishimwe ngubone netamuze shagama nubura bugiri basire na kilo kinana ntabwo yeco cyo kugira ngo inkokora wogitire hari ntabwo yeco mukono gwasharana nchibo nchikwereka ngo imiseje gangire kandi kigangize nubwoma kandi okoma ngamizi make nendi yambi yo kutarya bibisi nuko rusumunyo gutarigwe umutindo gweshagama ni gutekwa kubaje wagubeisake ati doctor abona aho kwendera ngo kubuze eshagama ne bayatunga buzibuki omubiri ninga ntahabaho cyo mu mubiri ombukwatena nibye shagama kugira ngo umuntu ahikaha kuza omwirwaro muhatabaza kumutamwe shagama nahaba habire huki ombiri gushemeye kuba ni gukoresha gama okujigaruzo mu mubiri okujiro kushagamire kukozesibwa mu mubiri abo kuba ishagama nk'ebindi bicweka byo mubiri nayo y'inebiro byeri kumara kukira mununga ka red blood cells zo zinebirigana 20 byonka okora kandi kuri kuza kureba uko mbiri guri gukoresha gama ni guhasa gukora nka ishagamiri kwingana ka miliyoni 500 buri dacika haza mbirwanu guhasa gukora ubutafari bw'ishagamiri gukora iri kutukura miliyoni 500 buri dacika nchibanje mwese buri dacika ubutafari miliyoni 500 bw'ishagama red blood cells niziba zakura zitachakora mu mubiri
ntabwo ejo ushimira kuba nuringaniza ukuri kukoreshagama n'ukuri kugikuza kuri kushanga ngo turi kukifaho nuje kukibwira ushange uyineshaga manje hateco kitume umubiri gutagira amani gari kubasa kumara kukwereza amani gori kwetenga baiza kuchebera mugengo bahakurije ko twakureba nibitenga blood transfusion hati bakutamwishaga bakwijuriza konka kutamwishagama otakahindurira hanjesho eza kucendize shagama no gumano garakaye hati urebe nko umuntu wakuyamba konka yaiza kuyamba ibonoye yambota konka shidofta na nobwana buto kanoshana bomba butamwishagama kandi katagashira kuja mukaze kurya eki ninga kiriya ninga kacirinka hibere ryonka kaciru korese byo buto konka ngwa kana bariyomba katamwishagama hata amasherekana gono gaga burabura mukontext ejo benshi mayize ngo nyina tari kurya byo kurya biri kubasa gukora umutindo gw'amashereka gari kubasa kuzogwa mwana nico kiri kumanyiza kandi ikizibe kiri kukira yo buhango aha muntu no kuteka ibyo kurya kandi nteka nayo kenji neberimbi urebe mu bintu biruhanga yahanjire umuntu ni wari kuciza yo bwenje namazima konka ni wari kurya bitekerewe ni wari kuteka ibyo kurya ngo abirye ni wari kuteka ibyo kurya akabimara amani konka akabirya ngo bimuhereza amani inshuti kiri kwija kuba kandi nurebe ikintu cyose turi kweta okurwara naco hari uko turi kucyetegereza kubi ahubwo ko kurwara no kugira amani make amani make neshaga manje ntabwo eco kuri kuburwire utekateka ngo mumbazi nankani gwegura kuyambe yego cyo kubira kirye cyo kurya mumbazi kukabiri kugaruza hamagara marundi konka tikiri kwija kubasika utari kuryaje no mumbazi ubwo uri kukosa wowe utari kuryaje ngugubase kuzo mu mubiri kigura kuyambe ninga woteburize umbazi cyo niki ahubwo umubazi gwagutaga rwizemo ekikuburire kiguri gukora nakucenga ntabwo eco mubazi nabyo bibage byo kurya turi kubasa kuri umbazi uko waheza kumanya ikiguziro mu mubiri nawe uri kubasa kukiha uri gukora isogo mubazi ukumugarurize eco ikiri kubasa kumuyamba kugarukana amani kongo kamuhabura kugenda kukorese byayi nahaka ukugira gumani ebuza hashaga mabyombo nyine binzi timbano kuturabimare hatimo no hiro kucanga umuntu yazimba nkebigere ninge ngaronkezi ninga yasharara nekindi kintu cyo kinkwasa kuterra ntamisho doctor kamanya nti oyineshaga manche nteyo ineteru kumara ninga nyonye nkankagira ntendebirwa munkagitakagira kurgerero ku doctor yangambire eshaga manisa nebasa kuberinje nze kwegaruka ndebera hariki hati tukamanyira byo nabuhire eshaga manyine ninga tinyine kamanyira kwesiga ya konka iwe uri kuza kusiba haka mara kunaba utayesiga azurebe yawo ataruka nti okupieruka ayicho nekiteka doctor utasigire ngiteko kupieruka iki kumwise shagama n'amizi niteko kuba biri bice ikintu kiri kumanyisa biasis karaka nkawapieruka ntuwayesiga hati ikindi oyinamani gari kwigana cha okwimuka nka kweremera mukabura ni ukimurimo kukahura oyinakazengerera oyinoturo umuyango gate inagamira nyukuru nagara kumstani mu bibindi kumani kukwereka ngwaza amana goyine tigari kubasisa kukora kwenyine nabwecu umuraho mbigwase kugira aho gwihe cyo kweza gumana gweyiya nabwecu washanga ngo toyine mani washanga ngo no peruka washanga ngo iwe aho wabiri no tambura tokitambura nko kuri kwetenga washanga ngo temba no ruhuke mirundi litare hansi yejineji umanyingu eshaga mejo ninche kuwo kurira utari kurira no yenda kurya nakamanyiso keshaga manche ahabwe byo kurya ibyo manyirire kurya umbiri uri kumanga utinde kiguri kwihamo gukakwa kecetingo cyo kurya ukwiha wahindura ry'ibyo byo kurya
ebyamagara bikichibo Kazire Health Products ebyamagara bikichibo Kazire Health Products nabwo nugwetera kugira wankabe byo kumpereza tibyakingasira mbwenda kutingo yanda ubwenje buryo mu mubiri ni burenje serize cyo kandi ni kiziriyari rero hari ukushanga ngo umuntu wamureba hamisho na shonko kwenda kuza kugwejegera ninga ucahinura cyena ukashanga kuriya ni hera hariya akastara koko ko mu ndogo karashanga ni hera ningo cihayo rurimi nukashanga ni rwera ibyo byona nibani bikwereka mwe testing marebe himuri ninga kuwo kuba kwata mu ngaro kagiroti ko kurabyo mu rukumu mu ngaro hatareshaga ma yo kwihaha ho wanyiga nimba najina nyingereza yerera hati rebo kwiyagaruka yo jubajuba kwega no haraka kwijira wale yati twarubwirirwa yo kugarukaho umuyingo ishagama yawe ninje kariyo nikiye kunganya garuka kandi kuwo kuba okukwata ahanakeja aha mubiri gwawe ukakururuti kuri kukurokarikura ukashanga ngo umbiri kigwagaruka yaho naho agomezi ni mace azijuka ishagamira mwamizi menji ugenda kora kuzagaruka kusetera yeri mwamizi mace namwe niko yaraze kucumunda yo mubiri nigoma ni mace goragire niyo kasasiro nce yarashoze azijo kasasiro kweri kubeta rugireyo yazo munda yapayiringa ikikunganya nkaho mpa niyeruga mu bukoko ubwo uri kurana beta infection yaba nyinje iryaho iteramaho abwo kuba amani ni mace hakazamo acid nyinji nibaza kucebera bajengu kaza arusazo zini yaye kwatiro mu misi umutima guriyo ngujipika kongo mu tafari teri kuzayo yahage misi ejo niyo high blood pressure yabeye kwisedye nkombe igice kiri sukare cyashimira kureteraga umunyirazi kikaremera amabwo kubeye kwise nuza kugira amani mace ucebeze barebe mushaga mashange sukare nyinji bavije ngo urwire bire sukare kunka ibyo byona biri kuri to kushanga ngo ukureberere shagama turi kutamumana bamwe bari kumenya chocolate bari kuchikorera izo abandi bari kumenya chocolate bashikora hati ya nyensa kare bareka ntabwo ejo okumanya n'ikintu kikuru kumko kutumunkora kandi okeshwijuma nicyo kije kutuyamba kurenga umuntu namanya ngo yego kwari kurgiye kintu ihamwe shagamira kubasa kumuhereza amani konka ninjangu ebinji twabigamba kuchaka kubanje basika doctor utuhereza ubutumwa bwawe bwahamwero okwihaho waboneye ikindi icyo ndagamba ahashagama ari bitwantu tugamba ibiri kuyambeshaga makutambura kandi ibyo biri kuyambeshaga makutambura ni bikuru munonga wamumanyira ngo shagama urire byo kuriye byo kugikora kandi hariho binji ibyo uri gushanga ngo umuntu naba ayindobuzi bo mu mubiri ahubwo kurya kubi kunkabwo kushanga katugire ngo bashanga yine bishaju binji hati bagira ngo hati ya buri kintu cyone kirimo ikishaju ukireke ninga bacashanga ine nkasukari nyinji bagira ngo buri kintu cyone kirimo sukari ukireke hati ushanga ngo ibyo kurya mu ibyo kubiri ni biyambo umubiri okukoraje tabiriho kandi biyo kubiri narya kuyambe byayine gukora tari kubirya ntabwo ejo turekeraho kucwera umushangwe ibyo kurya kunka twege kubikoze se ahubwo ibyo kurya byekoreye birisa samburunje buri muntu akabire naza uwo muntu ari kumanye byendya amushomeso kwa ine kuba nabikoresa ni cyecu turetse kuteka tukajya ko cyecu kandi nanone ko uri kuzo wo mushaho akakombazi akaja taza urya mboga za green nyinji urye bijuma unywe na mezi utisigo mwirwariro bengine batisigaye ibene byo bashaho nibyo batugambiraga ninga achaje hati kurugira ibirisa byo ino mu mubiri hati nkenya mabogire kire kumara nko kwezi kongo ryeki neki kikwereze enyombe kamubiri rero yambe kwihamwe byo byarujo mu kutabikoze saje rero bwa nyuma nuwasa kujigarukaho
Yenda kutongana. Tunaenda kuzugumpa. Atiya ushanga ngo ubujunanizibwa ntuburekura. Konka tuburekura bwo butamanya. Ntabwo ejo buri muntu wenyine ubujunanizibwa ukureberera umubiri ari kumenya cyashimire kuba nakora gukoresha gama no kugiyamba kutambura no kuyamba umubiri kugira amani gari kubasa kunageje ukasasiro iri kuguma mu mubiri kakuretera uburofa bweyine uburi kurongo mu rwire ubwine amazina menshi. Okay, ati akanda kabuzo kamuhira doctor. Hino bo kushanga ngo umuntu yayesharankati ushanga ubundi okugaruka ishagame kecura ikareka gumiza munejwa ushanga cyayanga nje nguhine content ero kuba eshime kuberyo mushagamejo eyo muntu yakuba atararire kirisa cyayo kugira ngo ukishike aha kugira ngo yayeshara ishagamejo erake kwekwata ninga that is a different story. Hariho karikacurika aka ryo mu 1% aka platelets. Platelets nizo ziri kuyamba gukora rotayo. Izitiriho n'amanga immune system ukubasa kuziro bukoko buri kubasa kwijja. Dero ko uri kubine nyombeka mubiri ne hamwe n'imyonyo ziri eri kureta akarikito kureba ngo iryo shagama yaye kwata kuri kububine nchikuyambe dushaga makwe kwata kutarigumiza nojo. Kandi kenji aho uri kushangira ngo shagama ne mwa kwekwata kenji vitamine K no botajine kandi nekorerwa umubiri ko uri kubona urye mbogeze randi yacijuke dodo kabeji sibanyivyi nyabarashana Dr. Gwe mbazi naguti tigure mbazi nemboga nunji zitwa kubizo mubazi. Yes. Ahubwo kwa numangu wahutaro kajunge nyabarashano kagitaho turugunonojo. Mbwe nantezera bihimba byanje mabokta munke kijamba cyonka nte munenya barashano. Nyabarashano jite. Nebyo kurya birurya urabikoze se ni waramanye ngo uburunji bwabyo. Dr. Burire ahubwo gusheka ebyanze. Kubigamo umuntu akareba guryo mwata kandi ubwo guryo mwata bwo ko tukamanya no mu yabukurura ndo nindi. Azubukurura kuri kubona ubukose wabugambire. Nibuboneza umunyinenda hamwe n'insheke ebirise byimo na zinke rimo ine cangu kiri kuyamba kureba ngo ibyo bicika byayeyombekaje byayeyonjaje byakoraje tibyatereka burufu ubukurura Biden's birosa. Hey. Okay, Dr. Tsibure aho kuba twabugamba ebintu bakoronde mazimo bongesererezeho itwe time neba yatufundaho. Iyo wanoreba kampamenti bahera kureba kunka watunge cyo kurungira ry'ibyo byo nomanya ukurenga umutindo gw'amagara gawe wagutaha rurengo urwo uri kuba nomanya ngo yinamane aho uri kugendera ahubwo kuba ukurebera umubiri n'ubujunanizwa bwawe aro munyabwenge wakaruwadize ngo nabantirwanireho nuborandwaneho kandi kuzire hati inchikora ryari kiryariwe. Thank you very much. Otiyo wibare iwe owagumanitwe aba program eje by'amagara kandi nuko twagenda tuti tukiri ahashagama ishagama n'ekintu kikuru otajine berutoroho abo kuran bajango bakubatamwe ishagama byono izire no bihurra ukubira kugenda na nuko ine twazombiye ndiya nenywa na nebindi ukubasa kugira ngo gume oyine ishagama eshire iwe nkomuntu. Nabandi cyo butungi charity umuhereza nabanyine Dr. Philip BSJ ubwo nutritionist ningashi arukumanya je byendya ebiru kureta mani ishagama nebindi ahabwa amagara gate bitkanda bambatobushaje ki nabakazire health products ebyo kunywa byabo ababinywire mu bwambere batahibanyu mureke kwekunda mwenka bagambere babane kumanya uko bakucundire ndwara barukorese byo kunywebi kandi ukutambezo bunde zatutahirire kuregerera bucumwe ekizuru kutamba nko twahendera tuti tureba naro kwanzo rukwija mukama witu abarinde ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products